Jangan lupa like, comment, and subscribe Madan TV. Sepeda para goeser. Kegiatan kita pada hari ini yaitu goes bareng atau gobar dalam rangka edukasi bantuan hidup dasar BHD kesehatan jantung. Nih teman-teman para goeser, kita sudah berhimpun di Dinas Kesehatan Aceh. Di sana teman-teman pada menikmati kopi dan sarapan pagi. Tentunya di sana teman-teman panitia ada sesi foto-foto terlebih dahulu. 3, 2, 1. Ya. Semuanya mudah-mudahan sehat semua. Ya, oke, sampai jumpa di finish. Go 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 go. Kanabun. Kanabun. Bang Mae. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Madan TV, perjalanan dan kenangan. Hari ini kita goes bareng bersama para komunitas yang tergabung di MTB Kutaraja dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 tahun, dan tentunya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Perhimpunan para Dokter. Hari ini goesnya nggak terlalu jauh, hanya keliling-keliling kota saja. Nanti juga kita dibekali sampai di finish bagaimana mengelola dasar kesehatan jantung. Untuk ikuti keseruan goes bareng pada hari ini, cekidot. Memposisikan diri di Museum Tsunami, ya sekitar ada 50 lebih para goeser ikuti goes hari ini. Kita mencoba mensisir dari teman-teman para goeser. Kayak touring Pak ya. Kasih rapi. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Selamat pagi. Inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Kita udah sampai sini di Stadion Harapan Bangsa, Lung Raya, Kota Bandar. Ini nampaknya banyak anak-anak koci. Ya, inilah tampak Stadion Harapan Bangsa. Katanya di gedung Serbaguna. Serbaguna. Gedung Serbaguna yang mana? Serbaguna, serba bisa. Oh, ini. Kita sudah sampai. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Ini teman-teman para goeser sedang mengikuti pelatihan edukasi bantuan hidup dasar. Ya, semoga dengan kejadian beberapa bulan yang lalu yang menimpa rekan goeser kita, dan sehingga hari ini MTB Kutaraja bersama dengan Dinas Kesehatan Aceh bekerjasama memberikan bantuan edukasi bagi korban yang tiba-tiba sesak jantung. Semoga dengan pelatihan edukasi hari ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh goeser sehingga bisa meminimalisir jika terjadinya serangan jantung baik sedang berolahraga maupun lain sebagainya. Tujuannya adalah pelatihan BHD untuk masyarakat awam pada hari ini yang kita selenggarakan bersama dengan komunitas dari MTBKR agar seluruh komunitas MTBKR bisa melakukan bantuan hidup dasar dimanapun berada, baik itu sedang melakukan kegiatan olahraga maupun dalam kegiatan keseharian. Nah, harapan kami adalah mengharapkan kepada komunitas MTBKR ini bisa seluruh anggotanya melakukan BHD ini dimanapun berada, apakah saat sedang goes, apakah saat sedang berkegiatan sehari-hari, sehingga apabila kita menemukan pasien dengan henti jantung, henti napas, bisa dilakukan pertolongan segera. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh para sahabat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan tentunya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Madan TV. Perjalanan dan kenangan.